İdovsil sallallahu aleyhi ve sellem hadis bur. İdov sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Herse işire bu. Zu mu işire ve zumma khas bubara zumma mümpat bumur kunu. Mümpat baqqamur qabibtunu mümpat bumur lesiyarati. İna Allahu Teala'nak kumak ca uluça dinnalu bugu kharashi bu yani kharashi bugu kakkam madarati Allah nal hiç kharashi bu tisamu zahmat shibu sicho yalum dir sechumal insan dinnalu bu şeriat rabu kuklushi bu dulle haram rein kunko shabu qadul labu agar da bin yalum sibunu gut sabala biyarcha ina sukuncho mauchara agar da na ukun busaniya ukun khunsiya kuno ina ulucha wa Allahu Teala'nal qadar de kuno Allahu Teala'nal tsammatjan bivmur busar kuno sanchirchat eur ido sallallahu aleyhi ve sellem munamu agar da isamak uchawu mu şeytanun khullut itaburiti yani şeytanul ina ve avqin ansa khullut itaburiti منيتو منمو أجرت السماق جمتون قابوج السار هرت خص إيش صبر دني قامول بونو جا إشيروا أكمل جبان أركين سرجوت إعلانو شريعة الخطلي ثام إنسانا ظلم بيان قبونو ديناليا أقوكم مناموري قلقيسة حقسة سور ككان داو سنشيرش الله تعالى جوخوة إيور زود إعلاسة خويس سالحسة سور كان دوارتي الله تعالى نالجوكنا توفيق دلنا هرت يلون بيوسا إشيرابو تيلسة سور كان دوانسا هرت يلون بيوسا بلا آفت مصيبات يلون بيابو جلوة بنهرو شوشين جوا بنهر تيا غفلات إرتيا الله نال مرز بانسا سبب كناو